Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadian balami ke jingkeno na kinong yalam snong jong ka snong nong ser jirang kibala kanto persya ya keseng KSU Western Ribhoi Border bakalak tuklari ki kam snong klem da tip ya kadaw nakalang ka KSU North Khasi Hills District rengkat ka KSU Western Ribhoi Border haka khatsau trek mentau nailur arajar arpo kila pelong ke jingi kendo lang bat kinong yalam ke Meghalaya Asha Workers Union hanong po nakabenta banyakran halor kani kapang persya ya ke jing wengkam jubor ya ke Asha da ke dorbar snong nong sir jirang hakane ke jing kendo lang kinong ilam ka KSU kila syem ya karai bandawa pensyai halor ke jing keno ke dorbar snong nong sir jirang persya ya keseng bakadai keseng bapen klumar snong bat keseng KSU kala dawaru na ke snong nong sir jirang bakadai ban pensyai hapo sitiyo balada kamla ban pensyai keseng kamban se banya da kilenti jong kaan halor ke jing penjak borom ya keseng hakane kesngi laidon langru u presiden ke KSU North Khasi Hills District Unit usamla Ferdinand Kharkamni u presiden ke KSU Western Ribhoi Border usamla Receive Pator kinong ilam keseng jong ki Asha balalam khmat da kong Mira Jun Marsing kom ka secretary bat laidon rengkat ru ka kong Shida thank you kabala sya wengkam hakasnong nong se jirang tang namar bakayarap ya kawai kesamla kabadan jingtuna hakit khotmen kabala sya thombor hauwei breu kung kaasya kasnong nong se ngala sya wengkam na jingtala break sa tulad ajar arho na kidaw ba nga like book FIR panyarap ya iwe ina ibala sya kabur hauwei breu day na katakadaw banga kung kaasya ngala sya weng kung ini dibenta patabaan kalong na like book FIR biang namar kami kayeng jong kani kabasya batbur kabasya penpra kabalay kalong o ya kata kabalay nakabenta kakam asya ngaklan bu FIR ngayatu ya kani kisen halang kibalong KSU bat ayun asya na pentip siya kita na kata kadaw kini ini ukuman lang ulakan ho yang haka YouTube ulang bakani ka Asya kala den hok pen weng ya katam jongkan mata kam jutrai pha kam tip ya kasna kam snong kam thau henrai ngadala dehi ngala persangkat bala pendap ya kikam ka ka bagasnong kala pha bat kamtam naka health department ka kum ka jengtha jangka ngala yale pen biang ini ukuman lang ulakan persya ena ulakan ho yang ha ka YouTube uang ba ngalong ka Asya ka bonju rekam ka bonju le ya kinu ki kam snong na persya ya kani ka jeng ong jong ukman lang ha ka ba nga ngalale ya ka ba pha ngalale ya ka ba ka ka snong ka la pha henrai hau se uni ulakran yang ada kampung ulakan no yang ba ngalong kan nong sya ka Asya ka bonju tre nasi ya kani Yo ka jingtip na ka yang jong Asya nong sinjerang ka Shida thank you baka syaweng na kam Asya dan yang jong KSU di jong beauty ba hadin kata ila dai sesnong jong ka pangikot di gedu do soda ngim syam ye gedu yo ya secretary ngim syam ye gedu de hatu sihi ila lai ka ying jong ni ka khna ka ba syabat bor ka ba dai ka hing sem jong ka Shida thank you de ngira ya kan untuk berkejingkang lang di kulit untuk seperti kepada transport kelabu untuk ini menikah bukti itu ne di yang juga SU ni hadir ba ngila yok itu ni ki jimut ki ba ngila ikan berkat Shida thank you di ka kejingweng juga snong nongsir ya kan ni kam Asya namar ka ne ka Asya ka di bahing asam juga syabat bor de kum ka Asya ka dunhop banjarap ya ka tu kan syabat bor bendera syaki hospital balik tes unta tertel ini penpang kene ka snong pak nomor ba uteu nong bat bor udai bahing asam jong solda bat unta tertel ki den tak da baki persyak no hi jinglam jong Asya ya kene ka nong syabat bor di ku kasnong de nilai jung ka KSU de ni penremjur halor ka jing le jung ka tugasnong ba ki persya halor ka jing yalam jung ka ne ka Asya di hadin ba kutu ka ni po nang liang jung KSU ni lawan ni kendu ya u DMHO
ngin pa ka sti shati ba ni ong ba na liang jong ka di cho nang ta naga jirang status dispensary kumju naga si berkema nang ba pin pin bai ha ge ne kam khang ba don kono ka jingni ka jing huri horah posh nang thau ta ge jing ka pat jing nang yang ke sti adin ka tu ka ne sti ba ni pa ha ku bo ka ba naga liang ka shnong ka tho ni ka KSU ba ni de ki KSU ki ba bom tip ya ka ai kalon ni shu le mama gino kam kata ga jing permit jong ka shlong ba na liang KSU hana ba ni don ki kam illegal ki ba ni penglak tu ya kino ki kam illegal kata ga de jing kino jong ka ne ka shlong henrei na liang jong KSU ki ni kata war halor kata ga jing kino jong ne ka shlong ba nim don bentai halor ka ne ka jing kino jong shlong ti ka control ini pun ka KSU hana pa ide ki khana KSU ki ba ben prashnon ben prathau kata ka de ka jingno jong ne ka shnom nong sir jirang ka kum ka jinghong jong u man lang nong hina de spoken person ti kum kata ka jing prashnon na yang jong KSU ni nalia KSU ni kwa ek ba kum ka shnom kan don na ka shitali away ben prakhat ta ki lang salang ko shnom prathau kata ka de ki kwa jong KSU henry pen bang ka jinghong jong shnong pa bangi dei ki nong pa shnong dei ni persya jor bangi kentai ma do kalau ke jinong jong tu ka shnong ki keno ni pa balai ta ka KSU kampet ya ka surok kampet ikilat ya ki development kata ka dei ki keno jong ka ni ka shnong nong sir andre ni ong ba na liang KSU hi kino ki kam jong sarkar hi nang budin kino ban ki pen kloi no i kam jong ki development hapo ka dong ka than andre ni dei pat kinong ice cream tani penpa macam pi hana kapor de khadu nagaliang jong aku student jong Western Korea border area ni ong ba ka jingde jong ne ka shnong iba kata tai ki benar hapo ka Western border area hade kata hapo kalama jong KSU ka bri ne ja ko jengi wat kumju ro ka ri ko ja benar ka ji ong jong ne ka shnong i ong ba ka jingde jong ka kalong ka hapo kla bat yang ka KSU ni nang ne shakmar ro jikno jong ka ni dangel budin patling shakmar lada kan ne ka shnong kamwan ha kamik jong jing jipen shai na ne ha kamik jong jing asu na yang ni KSU ni ni ya shakmar ne kam bat kabun kamde kapang jungi kolong kum jubudin kumbala om na kini dong yalam na po ka Western border area ban ai ya bahokru ya ini ikom ibsida thank you iba day ka hok ka jungi ka kamram ka jungi kum asha na po katay ka shnong nong sir jirang balik file ka FAR bat ka bosol dot kabe yangi kolong ba jing sha welcome no jungi halor kane ka benda maso ba kane kumdei ka maso jungi tang balikong dai labun kisnong biselong ba ka jing sha khambun ka yak bet na kasnong lumba kinong kitkam tadaw ka seng hadin ba kayo ka jing ujor na tu kolonging bat na ikong ibadai yasha lemba kinong ikam jong Western border area kila budin adu pasdang jong ko case adu case jing sha pen prai tigiyeng bat kunjuru ya ka case ka ba sha weng kam jong ini kong imsida kiu hak lai trek banai September bat ban shu pen shai sepi ilat thai kubor banak liang ke district kan hadin ka jiya kundu lang mende kala shim ya karai bangin yai support ye ini kong imsida thank you bang inyo ye ka hok ka jungi in penpoiru ye kisti shau head minister in penpoiru ka sti shaka department health mapai lembaga mission jongka NRHM bat kumjuru ya kini kinukit kam snong hangte kila penon kam baklai ka bor sapo ka district council bat kumlah persai mende dol ki no kam jong ka Western border area kaseng hi kai kabala isho de dig khot ki bla budin in pha ye ka sti sha ka shdong ngapo ka nong sir jiram in ai por ki shitayo nyongski bakin ai ga jing persai lemba ki saki satar ka jing sha kno jong ki khot jong kaseng bat lada kimla ban penbiang
Nang liang juga seng kabja I kakum kes kepada Allah defamation. Hoi kadon kajing wa kendu jong kinong suksnong kontamnya ufadar snong bos ketri snong syakasek Henry kaseng kayam kanang op ya ke boro Henry kerjai tre syutom swa namuntai ini ikong ibanyo ya kahop kum itai Aisyah ibla tre syutom berkumju ya boro ki Aisyah ki bodan hapo ka distrik Riboy ka jugi berkumju ru ya boro ki Aisyah ki bodan ka jela ka jugi kam tam hakum kene kapor kaba yoi kene ka klam ngane kene pandemic kaba kini ki Aisyah nakasnong sakawai kasnong hilai tre syutom ban penbit penbiang ban pek perman lemba jong ka jingtha juga health department bad ngasungu ru ba jingdon joki kini baro kibalong kiningkong kita ki frontline warriors kibala ban tre syutom ban ai ya ka jisri ke batam jong kisnong ithau boro tegumta kung kaseng aba pungkut la kerwo ka ba khadu jongi bangi ya ide bat kakong ba inyo iya kahop bat kumjuru bat kinong susnong kibdon hapo kisnong nongsir bat kumjuru ngidon bentalang ban support ya itu hybrid iba syak tombor hakinong susnong ketegisnong